Il-Knisja Kattolika għandha beatu ġdid, Giovanni Paolo II mfakkar bħala l-Papa l-Kbir. 6 snin ilu eluf ta' nies biħġarhom taw l-aħħar tislima l Giovanni Paolo II blajta ta' Santo Subito, talba biex dan il-Papa jsir qadis malajr kemm jista' jkun. 6 snin wara, avveniment ieħor b'folla kbira fl-istess pjazza San Pietru tal-Vatikan, din id-darba biex il-Papa Giovanni Paolo II ikun dikjarat beatu u pass eqreb lejn il-Qdusija. Kif mistenni dominat il-preżenza ta' eluf ta' Pollakki, kif ukoll kapijiet ta' stati differenti u delegazzjonijiet uffiċjali. Evidenti il-preżenza ta' sorru Franċiża Marissimo Pierre li bl-interċessjoni tal-Papa Giovanni Paolo II fieqet mill-kundizzjoni tal-Parkinson. Kien propju dan il-miraklu li nġie bħala prova għal beatifikazzjoni. L-iktar moment importanti kienet it-talba għal beatifikazzjoni li resaq il-Kardinal Vigarju tal-Arċidjoċesi ta' Ruma Agostino Vallini. Tul l-indirizzijaw bi kliem magħżul, Vallini tkellem dwar il-ħajja u l-familja ta' Karol Wojtyła. Stimato dai confratelli vescovi, fu temuto da coloro che vedevano in lui un avversario. Il 16 ottobre 1978 fu eletto vescovo di Roma e romano pontefice e prese il nome di Giovanni Paolo II. Il-Kardinal Vallini fakkar lid-dinja dwar il-preġi tal-Papa. Nel suo straordinario slancio missionario ha amato di amore singolarissimo i giovani. Kien il-Papa ħaddiem, il-Papa li kien ħobb iż-żgħażagħ u l-Papa li ħabb l-umanità. Testimonianza toccante del bene da lui compiuto è stata la partecipazione di numerose delegazioni provenienti dal mondo intero e di milioni di uomini e donne, credenti e non credenti, che hanno riconosciuto in lui un segno evidente dell'amore di Dio per l'umanità. Fit-tmiem dan l-indirizz il-Papa Benedittu XVI għamel il-formula tal-beatifikazzjoni u kien hawn li ddikjara l-Papa Giovanni Paolo II bħala beatu. Venerabilis servus Dei Johannes Paolo II Papa, beati nomine postrum appellitur iusque festum dia altera et 20 octobris in locis et modis iuris statutis quotanis celebrare possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Post ċabċib u ħafna emozzjoni mill-fidili preżenti inkixef il-kwadru bl-immaġini tal-beatu il-Papa Giovanni Paolo II.